بحد salat, بحد selam لسر tebin. Ey Şah-ı Latif, Şah-ı Kiram, Şah-ı Azem, Seyyid-i Alem. Behad salatu selam لسر tebin. Ey taca sera, serdeftera peygambera. Behad salat, behad selam لسر tebe. Ey sultan-ı levlak-ı levlak, suvar-ı haft eflak, rehber-i hak ve adalet, Muhammed Mustafa-i Şirin. Selam لسر tebe, ya Resulallah. Geli evindar-ı peygamber, geli mezne meyi kadir bilind, geli huşku diyen meyi bi kıymet, geli biçuk uzarıkın ki kalbe wan bi hubba peygamber daveje, u geli meyvanin meyi jdervayı bajar u jdervayı velat hatine, hungiş bixêr hatın, serçavara hatın, mevluda Resul-i Ekrem. Meyvanin aziz, di bernama mevludê da inşallah em demek bixêr bi hevdûra derbas bikin. Ka îja di vê bernamê da em çi bikin, li çi godarî bikin, em guh bidin kekê Mamoste Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz misafirler, değerli peygamber aşıkları, aziz Diyarbakır, Peygamber Sevdaları Vakfı tarafından organize edilen ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temalı Mevlid etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hamdolsun şanı yüce Allah'a, hamdolsun alemlere rahmet olana, selam olsun ahlakı en güzel olana, selam olsun adalet güneşine, selam olsun ahlak ve adalet rehberine, selam olsun Diyarbakır'dan müminlerin önderine, aline ve ashabına. Ya Muhammed, ey sevgili, mevsim bahar, nurlu doğumunla yeniden yeşerdi, tazelendi umutlar. Hoş geldin, safa geldin, ümmetin olmakla şerefyab olduk. İşte yine buradayız, yine meydanlardayız, yine senin adını zikretmek için omuz omuza, kol kolayız. Ve yine seni anmaya devam ediyoruz. Efendim, Diyarbakır'dan Medine'ye, Nuri Pakine milyon salat ve selam olsun. Aziz misafirler, değerli hanım kardeşlerim, sevgili çocuklar, bir kez daha hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve kısaca programın akışını arz ederek hemen başlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bu güzel etkinliğe başlayacağız. Yine Mevlid-i Şerif dinletisi, birbirinden güzel ilahiler, ezgiler dinleyeceğiz ve vakfımızın bu seneki mesajına hep birlikte kulak vereceğiz. Birbirinden güzel konuşmalar dinleyeceğiz, Türkçe ve Kürtçe, ve bu güzel günü her zaman olduğu gibi güzel bir duayla inşallah tamamlayacağız. Bir kez daha mübarek olsun diyorum. Hepinizden bir istirhamım var. Lütfen alanı dolduralım. Lütfen kenarda bekleyenler, şu karşı tepecikte bekleyen kardeşlerimiz, peygamber sevdalıları, sizleri de alana davet ediyorum. Ve efendim Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programı başlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Şeyh Münir Abdülcevat Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. يا رسولنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة عليك
يا پیغمبر أنا أميجوه بدنا مولودا الشريف وما تبي مولودا الشريف أمي سلوات أبينن جبر ويا كي أم مولد خانة دعوتي بلاتفورم يتكن كرم كن اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بنابي خداي الرحمن الرحيم. بجمر حمد وثناي قلب وجانم ددن بوي خالقي كون ومكان وي بإنسان داي زانن باكرم خوندن وهم حكمة وعلم وقلم أول وهم آخر الرب عظيم هم عليم وهم كريم وهم رحيم مالكي أفلاك وعسمان بحر وبر رازقي جملة هين رهد بر أم تمام آن وجودي بقدرتي جن وإنسان وي باسم رحمتي نعمة خوش أمكرنكو مسلمان هم محمد سرسري مكر شبان بوي هداية دام قرآن كريم رهبري چونا صراط المستقيم. ای خدای به شریک و به مکان تو به ایمان نهیلی تو زمان دور نکی متاه بن کو ام بجن یک دمی یا رب جدین خوی مبین ما بكي يا رب أهلي پر وفا طابع ريكا محمد مصطفى شاشنكي مجبري تا آخرتي طاهرنا من جنان وجنتي أمج عشقا جان ودل باخوش كلام سر محمد الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. ای محمد سرور هر اسفیاء خاتم هر مرسلین و انبیاء مثل باران بهار رحمت پر ببارین سر رب عزت هرچی اجسام ملون کوهیه او دعس عکس وی حباته روج و شب هم بحر و بر نهر و نبات تبع عشقات لقوم در حیات لدلك ومان حبات فقير او دقر ضابا ملال من اسير لو بزارين لبر درقاهته ام دكن هبيج فضل وجاهته بشفاعة كل ما ظن عاسيا برقها كأرز حال وقازيا
سلي يا ربي وسلم بعدد سر روح وجان محمد تا أبد الله سد شكر يا رب تدام او رسول مل بيوي دين اسلام كر قبول امدكن هبيج رب العالمين دورنك مجسر يا نبي امين ناو كسي سر عرض واسمانا تمام كس نبو بيشتر جوي خدي مقام هم بخاطر ناوي ويتشبونا تاب عرض واسمان روج وعالم هيب وشاف خوي سعادتك مزن بو بقدرك محمد ناصكر ولكر نزر فنجي عالم مصطفى بقمان افتخار متوايا هر زمان لو محمد خوش حبيب ذو الجلال صاحب إكرام وقدرك بر كمال او جبوي مسكين وجارة بر قلك دل حنون بو بقدر قنجي فلك لو جبوي رحمة إله العالمين هاتي يسر عالما نور الأمين بقرا دستي مؤمنا أي جان جان سيو سيوان سر مبت روجا قران خوش نظام وصف بجملة ونبي بالسلام من رب عالم سر تبي امجع عشق جان ودل باخوش كلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله باو أحمد عبد الله نوجوان لايقنا محمد بربشان رندو لو هاتي جلك بو بحساب قهنا داب آري وكار خراب وصف عيبي لو لدوراوي نبو لو كنورا أحمد باك بيربو برشيرين بو برد لباب خو او سد ودا بود برجاني ولا بير بو عبد المطلب ليوي دزان هنكر خوي زوج عبد الله جان فاسكو جرابي نجن كي پر دلال هم جمالك پر عسيلونان حلال ناف تمام قيزرند مكيا جر مناسب دي كچاوه ماليا آمینه پاک و تمیز بو بقدر هم اصیل و نازنین و معتبر الله پر شرف دای خدای لامکان او نقنج والد جمله جهان رابو عبد المطلب کر کاروبار دعوت گل کی مزن چکر جوار الله خلق مکه تردهات دعوته هم نکاح وانبری و ساعته باری مرسر بوکو زاوا و دمه داملک تسبیح رب عالمه الله پر بقدر اول بار به هر دو ذات لو جوان چه بوی فخر کائنات او مشرف بون به نور احمدی دایوان او لو خدای سرمدی الله بوری ششمه سروی سالا هر دکان او سعید بون نوشه و روش هر زمان غم نخواه عیدای کاجان مصطفى نافدل خواه باب وان درد و جفا او یتیم آنی دنه به حکمتا کریه امثال او جبوی ملتا به خودی نامین او نورا جهان لو جبوی وی رب عالم بوشوان رب عالم چیترج هر حامیا حاضرو هم ناظر لو الهرجیا امج عشقا جان و دل با خوش کلام هر ببیجن الصلاة والسلام
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله تعب وأزيت قوندي من آمنة تمام مدتي بمحاملة من دخو دادي قلك خوني غريب أنبياء بمزقين يا حبيب بيستني صانا ميلادي صالفين آمنة كت حالي بيلدانا جميل نور هكي اشرب سرني بخانومان بود شق شو سر جهان مثل دخان شعل دادر عاصمانا نوبدا وشوي رنگ ستر احمدا ودمل سر عرض ملك فارسا پر عجيب واقع بوند یک زمان هم سنم تذكتنا خوارب سر دوا بو نارش بود پرستارات وا داویا ظالم و پوتا وایتی والعرد راب آلا وحدتي رجن ديقت مثل إيرو كائنات سيدي ولو رأيرو حيوات دلبران عزو دلال مهوان لي مست سكران عشق واسل دايلي ماهني سانه بهار رنگ رنگ بست خوندن اندلی باندان دنگ سر روی عرض تمامی گرت نور لو ملک دورا جهان بون سور هم بون آزاد ام جزل مد سوش غاية دركت سر جهان تعوروش ابن ليلان ين خيال شهدية از شيارم ابن حال خونية مهربي الأول رشد الشمى أهل عشق رائرو خوش دمدمه كدو هاز درش بويه جوی مهی هات دنیا مصطفى لمكه امج عشق جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله عيدا وججني لعالم ضايروز الصلاة عليك والسلام عليك حتى دنيا مصطفى لو ست فيروز السلام عليك والسلام عليك ست فيروز هطوايا مزقيني براز الصلاة عليك والسلام عليك ست فيروز هط خاتم پیغمبراز الصلاة عليك والسلام عليك پیروز هات یاری یارا سد پیروز الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات قائد و رزان دوز الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات مرشدی مؤمنا
سد پیروز هات قنج انسان و جنا سد پیروز هات رهبر به امته الصلاة عليك والسلام عليك هات امام و پیشوان دولته الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات آفی تاباهر هیام الصلاة عليك والسلام مرحبا ای مزهر وحی و کلام الصلاة پیروز هات سرمر مل سلات پیروز حق دام ابشرین خلات الصلاة خیر به اب بهار و اب نوروز صد پیروز و صد پیروز و صد پیروز الفاتحة تكبير تكبير الله أكبر الله أكبر إيروش جمالات تدلي من ببرينا الله حبيبي طبيبي وكوينا مثل أنا آدم وأنا إبراهيم ونوح يوسف بتمحبوب واليعقوب شيرينا يوسف بتمحبوب واليعقوب شيرينا غيري تنهندر سدف بحر وجودي لو لازم أمقس تبكن راه مدينة لو لازم أمقس تبكن راه مدينة قاوا كنت هاتي بويرانا الهرجي ايدي من ديزل مخرابي وشرينا گردت نبويا ندبو چرخ بداير سرگشت شوق تتنينا ملكينا سرگشت شوق تتنينا ملكينا جارك بنظر کی من مسكين خريبي بردم حبسو وج زندان درینم بردم حبسو وج زندان درینم
حبات تدنالين مقتول جفراقا تج عثمان وعلينا مقتول جفراقا تج عثمان وعلينا جارك تشفعت كي بناوي خجبو من لو راكم علي غير تيمضا ديشونينا لو راكم علي غير تيمضا ديشونينا تكبير يا رسولنا يا حبيبنا يا نبينا يا مولانا الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك
أكبر الله أكبر الله أكبر يا رسولنا يا حبيبنا يا نبينا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك Hep beraber gür bir sesle nakarat bölümünü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Özellikle arka taraftakiler. Gür bir sesle haydi Allah. Ya Muhammed peygamberi, kırat yok benim radri. Ya Muhammed peygamberi Hırat yok ülün radri Selatu selam daim teri. Rehber rezon ya Muhammed Rehber rezon ya Muhammed Selatu selam daim teri. Rehber rezon ya Muhammed Rezon ya Muhammed Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Muhammed Rehber Allahu Ekber Muhammed Rehber ما بسلموني ونحكري قلبو جيرا برندري Ma Müslümane günahkari Kalbo cigerra birindari شاور وجه كن قري وزري Rehber rezon ya Muhammed Rehber rezon ya Muhammed شاور وجه كن قري وزري Rehber rezon ya Muhammed Rehber rezon ya Muhammed Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Hep beraber haydi Allah. Allahu Ekber Arka taraftakiler. Allahu Ekber Haydi hep beraber söylüyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Muhammed Rehber. Allahu Ekber, Muhammed Rehber. Ümmeti tüzaf çile oldu. Ümmeti tüzaf çile oldu. Ümmeti tüzzaf çile oldu Ümmeti tüzzaf çile oldu Erpeşmoni vazen himmetin. Rehber rezon ya Muhammed. Rehber rezon ya Muhammed Erpeş
منيبا بازن همته رهبر رزون يا محمد رهبر رزون يا محمد الله أكبر الله أكبر برأي الله الله أكبر الله أكبر محمد رهبر الله أكبر محمد رهبر Geldi bak lisanımız, alevlendi aşkımız, Muhammed'i sevdamız meydanlarda. Geldi bak lisanımız, alevlendi aşkımız, Muhammed'i sevdamız meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, 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 haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor dört bir yan, Serhat Ahmet Mebotan meydanlarda. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor dört bir yan, Serhat Ahmet Mebotan meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi çanlar, ümmet için yananlar meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi çanlar, ümmet için yananlar meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, 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 haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Yaşlısıyla genciyle, kadını erkeğiyle, ümmetim yüreğiyle
haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, 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 haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبدأ بخير هاتنا ونسرجع مرة هاتنا بروجا مبارك لموة والتمام مسلمانا التمام إنسانية مبارك به. ميوان عزيز بخير هاتنا، براين عزيز بخير هاتنا، سيداي مي عزيز تفدى بخير هاتنا، براي مي مسلمان مؤمن جكو هاتبن بخير هاتنا، خوهي مي مؤمنة مسلمان بخير هاتنا. خدای تعالی محبتا موته جوی پیغمبر مزن را پیغمبر انسانیت را زیده بکه. خدای تعالی مجوی زنجیرا وی پیغمبر مزن نقتینه. خدای تعالی جل جلاله روج بروج محبتا وی پیغمبری د قلب مدد قلب و تمام انسانیت د زیده بکه. خلاصية إنسانيتي بفي پیغمبر هانية. خدای تعالى جل جلاله سنتا في پیغمبرها وقرآنا كو خدای جي رشاندي بيخ عمل ما توادا ما توا لبي الرياوي لبي دعواوي لبي دوزاوي بدا مشاندين بقلب ما بعقل ما بحركة ما تماميلة. خدای تعالى جل جلاله القرآن ده وها بيان كريا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خدای تعالى جل جلاله في آية ده بيان دك مش تمام ملتارا أمتارا خلق دنيايرا مش تفار پیغمبر شاندية ما كسب خوي بشفان نهشتية ما كسب رهبار بسرك نهشتية مش تمام إنسان را كيجا قوم بن مجوارة پیغمبر شاندية. خدای تعالى دبي تمام و پیغمبرا وها بيان كرنا ج إنسان را أفقوتنا. خدای تعالى رسالتك مساجك دايوان تماما اف رسالة إنسان را بيان كرنا قوتنا اف قوتنا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالي إنسانيتي خدير عبادتك هر قومكيش پیغمبر خورا قوم هر پیغمبركيش قومي خورا قوتيا اي قالي پیغمبر كردا قوتيا قالي كرداش خدي تنير عبادت بكن حفظا خوش طاغوتا بكن اون عبد خدينا لباي دعوة خدي ديني خدي هرن خلاصيا و دوي كتابا رسالتا كو خدي جوارا شاندي خلاصيا و دوي دي الدنيا جي الآخرتش.
پیغمبری ترکاجی ای عرباجی ای فارساجی ای انگلیزاجی ای آلماناجی هر قوم جوارا پیغمبر چویه تمام و پیغمبرش قوم خورا وصا گوتنه عبادت خودی بکن لپای امر و نهی خودی هرن دینی که خودی جوارا شاندی لپای وی هرن شرع و نظام خودی جوارا شاندی لپای وی هرن چونکو عدالت حق اوه چونکو ایکو اف شریعه شاندی رب عادله او ربی کو ظلمه ناکه ريا حق خلاصيج إنسان را هر وقت شاندية البي ويهرن خلاصي دويدية حفظا خوش طاغوت بكن طاغوت كينة طاغوت إيكو البي أمري خدين نجم طاغوت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إطاعة مخلوق بأمريا خالق دا نايكرني ایکوش خودی را سجده نبن طاغوتن ایکل پی حکم و نظام خودی نچن طاغوتن ایکل پی دین خودی نچن باوریاوان بدین اسلام تنب طاغوتن طاغوت نیار انسانیتنا دوست انسانیت خدا و انبیاء و پیغمبری وینه خودی شیرت الإنسانا كريه ريا راس نشاني واداي قالي إنسانا يا أيها الناس قالي إنسانا لبي ديني ربي خهرن وي ربي ونخلق عندنا أو ربي ونخلق عندنا رزقي وددا نانو آفي وددا أفقى نعمة جورا شاندنا لبي دين ونظاما ويهرن لبي حكم قانوني ويهرن عدالة أوا حق أوا حقوق دورديا وني ويبكي جنا دردي خوا هدفي خوا غاية خوا تكس وكا خدا بشفقة ورحمة هنا خدا أرحم الراحمين شفقة ورحمة خوا جوارا دينك شاندية وريسك خلاصية شاندية خدا جوارا خدا دبل بي ويهرن عبادتي خدي بكين لبي ديني ربي خوهرن للدنيا دجي والمحتاجي وينا الآخرة دجي والخلاصية وأنجخ بويا لبي طاغوتا نجن طاغوت ايكل بي خدي نجن لبي دين ونظاما وينجن طاغوت البي ونجن او بري ودنا ريكا شاش واشخورة كنا كولو أسير پیغمبر خدا مجادلة انسانیت دانه مجادلة حق و عدالت دانه مجادلة خلاصية انسانیت دانه لبي نمرودا لبر نمرودا لبي فرعونا لبي شدادا لبي ابو جهلا لبروان مجادلة دانه جبو انسانیت ظلمه و دیکتاتور و ظالمه خلاص کن بهر انواع التعب وازيتك شاندنا جبو خلاصيه انسان جبو ازاديه انسان جبو حريه انسان جبو انسان جسفالتج جهالتج نزانيه هر درد كلها خلاص بن خدا پیغمبر شاندنا مجادله خلاصيه انسان دانه اما طاغوت نياري پیغمبرانه طاغوت نياري دين خدينا نياري آزادية إنسانيتنا نياري حق عدالتنا طاغوت أبن تجار كسب طاغوتا ايكل بي خدين نجا كسب ويناقي جت حق حقوقا ام هايش وهبن ام قناهن برا رحمة ما بمورة ام الدنيا خدجي محفنكن آخرتا خدجي محفنكن وقتام لبي إنسانية لبي پیغمبرات شونا حر و آزاد بونا جيشتنا هر دردي خوا هر غاية خوا هر هدفي خوا قافا لبي طاغوطا ظالمة كافرة امبرياليستا شونا كافرة امبرياليستا وان استعمال كرنش دنيا خورا جمنفعتي خورا وان دانا كشتين وان پریشان کرنه سر پشتا وان زنگینی مالو پرجواندنه جبروی هر قومك هر پیغمبركش قومي خورا افقوتيه
اما پاشی خود تعالی تمام انسانیتی دبن بایراقا پیغمبرکی دا جوان دیه او پیغمبر جی محمد صلی الله علیه و سلم خودی وی کریه پیغمبر تمام انسانیتی هر کس انسانیت گرک بدنا بی وی پیغمبری ها رهبری خلاصی انسانیت اوه شوان انسانیت اوه رهبری حق و عدالت اوه رهبری اخلاق و مدنیت اوه بدنا بي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد پیغمبر خدای ایکل بي محمد گره لهمبر کافر ظالما امپریالیستا لهمبر طاغوتا گره بشدت بين سري خوجوارا نطوينين سري وورجي كرن جرى أو سريكو إيمان بمحمد آني با جركش غيري خدي بيفش كثيرا نطوى جرك سريكو أو قلبكو إيمان بمحمد آني با جرش غيري محبة خدي وبيغمبري خدي دوي قلبي ده تنبا محمد رسول خدايا قاصد إنسانيتي خدي ويكريا رهبرج عالمي رش إنسانيتي را إيه لبايبن جرى الهمبر ظالمة كافرة أمبرياليستا خو نطوين ننرم بن جرى بشدت بن لهدناف خدا جرى بمرحمة بن تعدا هف قبول كن أزيتا هف أخلاقي هف تحمل بكن جهفر بمرحمة بن خدي تعالى جل جلاله أفري نشاني مدايا جبروي ريا خلاصية أفا بنيرا خدي تعالى جل جلاله أفجمر قوتيا خلاصية مدفيدية لا إله إلا الله محمد رسول الله خدا بي وإله تنين إيكو رزق إنسان ده إيه إنسان خلقان ديه إيه لايق عبادته إيه لايق إيكو هرتشت قنجيل باوية ربي كائناتي يا الله محمد رسولي ويا وني ديني في ربي مزين عدالته في ربي مزين حق حقوق ونج محمد بعلمين رهبري إنسانيتي محمد قاصدي خدايا أو وني هرتشت جوي بعلمين إيرو نياري إنسانيتي دخوازن إنسانا جديني خودي دوركن جبو أبدي إنسان جوارة ببن كولا جوارة ببن أسير أوروبالي أمبرياليست أمريكالي إسرائيلي أفانا نياري إنسانيتنا تخوازن عالمي شوارة بكنا كولا وأسير جبر فين نيارتيا محمد دكن صلى الله عليه وسلم جبوكو خلاصيا إنسانيتي تشونا بي محمد ديا وقتاكو إنسانية لبي محمد شويا دائم آزاد بويا حر بويا سربلند بويا قابا دستي خوش زنجيرا محمد قطان دنبونا كولو أسير بنيرن أف أوروبالي تشنا كودري بومبا دبنويدري سفالتي دبنويدي فتنة وفسادية دبنويدري قتل عامات بنويدري أم حالي الدنيا خود بينين لعراق بنيرين لسوريا بنيرين ليمن بنيرين لليبيا بنيرين تمام عالم إسلامي لفلسطين بنيرين إيكو فا إنسان أبو بومبات كوجن كينا أبنياري إنسانية أوروبا لأمريكا لأمبرياليست الشرق وغربي ننقي أم خو تسليمي واكن وكا ياما ويقوشتي مبخون أفانا نياري إنسانيتنا خو تسليمي الشريعة خودي ديني خودي بكن ريا خلاصية بيغمبري خودي بنيرند قرآني داد بيتش فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها كسي إيماني بخودي بينا كسي إيماني بخودي بينا ببن ياري طاغوتا إنكارا طاغوتا بك خو تسليمي خدا وبيغمبري خودي وشريعتا خودي بك
ئەوی خۆ ببەنێکی ساغڵەم گرتیە وی خۆ بزنجیرەکە ساغڵەم گرتیە ئەو زنجیر ناقەتە كائنات ملك خدية إنسان عبد خدينا مخلوق خدينا تني خلاصية إنسانية تشونا لبي دين خدي على دلتا خدي شريعتا خدي ديا يانا أمرابن أميدا خب أمبرياليستو ياما وقريدن وكتباز تسليمي قركي بازيكو قر شفقتي لباز دكا قر تجاري هرجو قر شفقتي لباز دكن اف امبرياليست قري انسانيتنا خلاصيا كسي بواتنا چنا كودري ويدري ويران دكن مالو سروتي واشخورة دبن انساني وادرا پريشان دكن اوروبالي امبرياليست نياري خدي و پیغمبري خدي افن جبروي ام ريشاش نكن ري خدا و پیغمبري خداي ري چونا البي قرآن و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا پیغمبري مجناف مچو افشيرت المكر قو اني تارك فيكم شيئين از جناف ود چيم خاطر ابو اتخوازم لي البي خود تشتاد هيلم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا وقتاون مدي خوب وهردوا بقرن ون ريشاش ناكن خل نكان وبخابينن ظالم كافر امبريالي شيطان نكارن وبخابينن وقتاون دستي خوش زنجيرا قرآن سنة پیغمبر بردن شو ون ريا حق وخلاصية هود بينن ريا عدالته هود بينن ريا آزادية ون هود بينن ويقر وشخورة استعمال بكن بخون وني بنا خوري قرا وني بنا مالي دزا وني بكفن بن تحكما ديكتاتور وظالما بني رحالي ما ايرو افا جو وقتا ما دستي خوش زنجيرا پیغمبري خو برداية چب مفا مايا او دولتا مي مظن دولتا اسلام شعشعالي كل دنياي حاكم ذكر دولتا ما تشو او اتفاق يكيتيا ما تشو عزت وشرفه ما تشو حيثيته ما تشو تشتك ايرو بمفا نمايا ما اميدا خوش بو خلاصية مراد بن اميدا خواه بقرابة قريدد ام طلبة مرحمة وشفقتي جقرادكن جهرجاتكن قرو هرج كسي خلاص تكن ايرو انساني ما كتنا وكا اوكي كتنا وكا بحري دستي خدافيجنا مار دخوازن بمار خلاص ببن كس بمار خلاص دبا كس بقرو هرجا خلاص دبا جبرفي تك ريا خلاصياما ريا يكيتياما ريا اتفاقاما ريا حريتاما ريا آزادياما ريا سعادة الشرفاما دنيا وآخرتي چونا لبي پیغمبري خودي ام خوب كتابا خدا سنتا پیغمبري وي بگرد ام عبدي خودينم نا عبدي اوروبالي امپرياليستانا خدا ام خلقاندنا امپرياليستا ام نخلقاندنا امپرياليستا تشتك بما نهشتنا امي چاوا هيق وتسليمي واكن دفش ديني خودي بردن دفش شريعت وعدالتا خودي بردن دفش رهبري إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم بردن أم دفش وابردن أمي بقيجنا چه هدفا دنيا آخرة تفدچه خدي تعالى إيرو إكرامك بمراكرية شرفك بمراكرية أم مسلمان چه كرنا أف دين حق كريا نصيبه ما أف پیغمبري مظن كريا پیغمبري ما پیغمبري تمام إنسانية كريا پیغمبري ما خدي تعالى جل جلاله ش پیغمبري مروها خطاب كريا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بسبب رحمة خديك ورحم آفيت يا قلبي تتش إنساني دورا خورا نرمي أجر تقلب حشك بونا وإف إنسان جدورا تبلا بوبانا أجر قوتني تنخوش بانا إنسان جدورا تبلا بوبانا
قالي برايا قالي مسلمانة أم جهفرة باش بن برا أخلاقي مجهفرة نرمبة برا محج هفدو بكن أم دستي خو بدنا هاف أم تني برا دجمني ما دجمني إنسانيتي بن أم تبراي هفين خديت عالم جهفرة براي إعلان كرنا خديت عالم قرآن كريم ده بيان كريا إنما المؤمنون إخوة تمام مسلمان براي هفين تكبير 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر جبروي أم حش هفدوبكن أم جهفرة نرمبن أم يكيتيا خواتشيكن أم إنسانك بلا إله إلا الله محمد رسول الله أم تك وجودا بري أم تك وجود بون أم سر دنياي حاكم بون كافر وظالم امبرياليستي دنياي أوروبالي دناف وادا إرقشيتي مذهب شيتي هبو جبروي دائم مغلوب دبون لهم برما إما اتفاقا ما يكبو ما نا إرقشيتي تكر نا قومية شيتي نا مذهب شيتي ما نذكر أم السر دنياي حاكم بون أما أو نخوشيا نافا خوا آفيتنا نافا ما دبرنجي دنيا صواشي دا حرب عالمية يكمين دا نيزي 6 مليون إنسان أوروباليا جهدو كشتن بسبب إرقشيتية بسبب قومية شيتية إرقشيتية جهدو كشتن بسبب مذهب شيتية جهدو كشتن فيم كرن ريكا شاشة إيرو بونا يك أما أو نخوشيا خو آفيتنا نافا ما إيرو أم بسبب فاتشتا بهفت كيفن چونكو أوروبالي تجار خيرا إنسانيتي ناخوازن ريكا راست بونا أويل باي بچونا أما جبركو ريكا شاشة وين ريا شاش ددنا ما جبر فيناكي دخوازن أم هفدو بكشن دخوازن أم جوار ببن كولا چونكو نانكي سعيد قركا إنسان دا ناچه تخوازن ويناني بكن لقمة كون رحت قركاوان ده هرا بخون دخوازن ما بمذهب تشيتيه ما بإرق تشيتيه بقومية تشيتيه بقلك فكر وأفكارا مجهب دو فقطينن جبور رحت عمد قركاوا ده هرن ما بقربينن ما بخون در ديوان خوارنا ميا در ديوان نحق حقوقي ميا در ديوا زكي وايكو ما بخون در ديوا أفا جلو ما فا ريا فا شيرة المتكن أما رياكو أم تقركا وادا نتشن أم ببنا يك أم تقركا وادا ناتشن أم وحدته يكيتيل دورا بيغمبري عدالتي دورا بيغمبري حق وحقوق أم دورا ويبجفن أم يكيتيا خو بكنا يك أم تفوك هفدوبن عدالتا بيغمبر دناف خودا بجيب بكن أم تقركا ظالم وكافر عدا ناتشن وينكاربن ما بخون ويجاخي أمي هركز جمي بكيجا حقيق وحقوقك وحريتك وآزاديك أمي الدنيا يجي سر بلند بين بشرف ببين أمي الآخرة يجي عذابي خدي خلاص بين بكبنا جنتا خدي ده شيرتا راس أفا أي قلي دولة باشقانية ري أفا قلي إنساني خيرا إنسانية يتخوازن ري أفا قلي إنساني دلوفان وبشفقة ورحمة ري أفا باشقا ري تنا نيارتيا خو قومي خو نكن خو قومي خو ملطي خو إنساني خو نافجنا بيسيرا قرا ظالما خرابا نقنجا ونسر هشي خو ريا خلاصي الدنيا وآخرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله دي تكبير 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 إذي خدي تعالى جوا رازيبا خدي خيرا ومظنك ونتفدى دي صاب خيراتنا وسرشاوي مرهاتنا خدي تعالى ديني خوي عزيز لسرما بك حاكم وفي بايراقة لا إله إلا الله كإيرو دستي وديا خدي تعالى مدريا في بايراقة هاني دباجو مو تمامي قومي ما إنسانيتي مسلمانة تبا خدي تعالى دريا في بايراقة دباجو خدي تعالى باوريا فيغ بايراقة بيخ قلبي ما تيدي بجيبك وشونا البي في بايراقة هاني بيخ عملي ما وحركتي ما دجي
وخديش ورازي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير تكبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي وايون برايون شما بير خير ميون دومي شما سرومي إن شاء الله ما واش كوماري بنو رهبر شما فنجي بلند شما واش محمد كوماري بنو اندر شما واش محمد كماري بنو سرور محمد كم كماري
Ahmet, coşku durmuyor. Tevhid bayraklarını kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz. Evet, coşku had safhada olsun. Hadi Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke leala hulukun azim. Sadakallahul azim. Çok aziz ve kıymetli peygamber aşkları, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.
Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın Müslüman halkımıza mesajını arz ediyorum. Peygamber ahlakı ve peygamber adaleti neyi gerektirir? Peygamber ahlakı vefayı ve muhabbeti gerektirir. Bu muhabbete en layık olan Allah ve Resulüdür. Peygamber adaleti İslam'ın yüce değerlerini korumayı gerektirir. Müslümanlar Allah ve Resulü uğruna her bedeli bir borç bilirler. Peygamber ahlakı ilmi fazilet sayar, alimleri de varis bilir. Alimler tevhid yolunun öncüleridirler. Peygamber adaleti ilme ve alimlere sahip çıkmayı gerektirir. Alimlere sahip çıkmak, İslam'ın ve Müslümanların haysiyetini korumaktır. Peygamber ahlakı, aileyi dünya ve ahiretteki saadetin kaynağı sayar. Aile, korunması gereken kutsal bir müessese ve toplumun çekirdeğidir. Peygamber adaleti, aile kurumunu nikah akdi ile güvenceye alır. Neslin devamı ve toplumsal dengenin tesisi ancak evlilik kurumu ile mümkündür. Peygamber ahlakı, İslam'ın şiarlarına sahip çıkmayı gerektirir. Bu şiarlardan olan Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslümanların yolunu gözlemlemektedir. Peygamber adaleti, İslam'ın kutsallarına, bilhassa Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmayı gerektirir. Peygamber ahlakı, İslam kardeşliğini önceler. Bu kardeşlik, Müslümanlar arasında ümmet olma anlayışını esas alır. Kavmiyetçiliği cahiliye adeti olarak görür. Peygamber adaleti bütün Müslümanları bir ümmet olarak kabul eder ve dokunulmazlık altına alır. İnsanlar arasında milletlerin, ailelerin, renklerin ve dillerin hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Peygamber ahlakı zulümle ve zalimlerle mücadeleyi bilir ve sakın zalimlere meyletmeyin ölçüsünü prensip edinir. Peygamber adaleti zalimi ve suçluyu cezalandırmada İslam adaletini esas alır. Peygamber ahlakı toplumda doğruluğu ve güvenilir olmayı esas alır. Peygamber adaleti yapılan anlaşmalara ve verilen ahitlere sadık kalmayı gerektirir. Devletlerle ve topluluklarla ilişkilerde esas olan İslam'ın ve Müslümanların maslahatı olmalıdır. Peygamber ahlakı Kur'an'a tabi olmayı gerektirir. Peygamberin ahlakı Kur'an'ın ta kendisidir. Peygamber adaleti Kur'an ve sünnet bütünlüğünü temel alır. Akılcılık, mealcılık ve tekfircilik gibi akımlar nebevi metoda uygun değildir. Peygamber ahlakı helal kazancı ve iffetli olmayı esas alır. İffetsizliğin, azgınlığın ve harama bulaşmanın sonu dünyada da ve ahirette de hüsrandır. Peygamber adaleti yöneticileri halkın hamisi ve hizmetkarı olarak görür. Devlete düşen görev vatandaşlarını her türlü fenalıklardan ve çirkinliklerden muhafaza etmektir. Peygamber ahlakı her konuda ölçülü olmayı ilke edinir. İsraf, bireyi ve toplumu helaka sürükleyen sinsi bir tuzaktır. Peygamber adaleti her işte ve herkes için
sosyal adalet anlayışını elzem görür ve toplumda ayrıcalıklı bir sınıfın oluşturulmasını asla kabul etmez. Allah cümlemize peygamber ahlakını ve peygamber adaletini nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya Resulena, ya Habibena, ya Nebiyena, ya Abdallah, Es-salatu aleyk Vesselamu aleyk. Es-salatu aleyk Vesselamu aleyk. Es-salatu aleyk Vesselamu aleyk. وانت بخير هاتن سر شعوار هاتن ای اوینداری پیغمبر حبیب خدای محمد مصطفی طبیب دردای محمد مصطفی جان جانای محمد مصطفی خملا دلای محمد مصطفی امیته و هورا بیجن محمد مصطفی حبیب خدای محمد مصطفی طبیب دردای محمد مصطفی جان جانای محمد مصطفی خملا دلای محمد مصطفی جان جانای محمد مصطفی خملا دلای محمد مصطفی مولود آویل هر در کیف و شاهیه که چو خورتمه و میدان دا گرتیه عشقاوین قلبا که مجه گرتیه قوت تمام رحم و شوقت یا حضرتی محمد حبیب خدای محمد مصطفی طبیب دردای محمد مصطفی جان جانای محمد مصطفی خملا دلای محمد مصطفی جان جانای محمد مصطفی خملا دلای
بهشتی جی کریه جیهان رحمت دباره وکی بارانا نیسان قفل مؤمنان هاتنج هر دیاران خیر دخوازن میروژن کالو جوان حبیب خدای محمد مصطفی حبیب دردای محمد مصطفی جان جانای محمد مصطفی خملا دلای محمد مصطفی جان جانای محمد مصطفی خملا دلای محمد مصطفی جان جانای محمد مصطفی خملا دلای محمد مصطفی بجار له بجویان یک خلق کردن به مزگینا ناوی وی خوش خملی دنیا بجار له بجویان یک خلق کردن به مزگینا ناوی وی خوش خملی دنیا به مزگینا ناوی وی خوش خملی دنیا نبی محمد ماند عشق و جیانه سلام الله سلام الله علیک یا رسول الله سلام الله سلام الله علیک یا حبیب الله Bahar gelir seninle yine gülistan olur Tarihler seninle yazılır bir destan olur Filizlenir tüm umutlar hüzün kaybolur Dua sensin umut sensin ya Resulallah Filizlenir tüm umutlar hüzün kaybolur Dua sensin umut sensin ya Resulallah Dua sensin umut sensin ya Resulallah
Aşkınla sineden kalpten dökülür kirler. Ah, haya sensin, sevda sensin ya Resulallah. Seni söyler tüm ozanlar, yazar şairler. Seninle hayat sar olur köyler, şehirler. Kalpten dökülür kirler. Hayat sensin, sevda sensin ya Resulallah. Selatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Selatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. هوني أمني السوني ما أمي وصرما. هوني أمي مجداني ما أمي رشما. جوشندين بلبلي ما بيش خو شوقي مجدوتي وصارتي يار محمد. جوشندين بلبلي ما بيش خو شوقي مجدوتي وصارتي يار محمد. مجدوتي وصارتي يار محمد. جمرك يزر بي شاب كيف وسيران. أم دنيا أم جمع محمد زيشان. ظلم قد يا حضور بدا عرض آسيمان. سرور ما سلام كوري انظر يو سلام. جمرك ينزر بي شاب كيف وسيران. أم دنيا أم جمع محمد زيشان. ظلم قد يا حضور بدا أرض آسيمان. سرور ما سلام تري انظر يو سلام. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. الصلاة عليك الصلاة عليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Muhteşem Diyarbakır, diyar-ı iman, diyar-ı İslam, diyar-ı Muhammed. Allah'ın selamı üzerine olsun. Muhteremler, muhteşem bir İslami dirilişle karşı karşıyayız. Gerçekten öyle bir diriliş ki
Bir ucunu topladık geliyoruz. İstanbul'dan, Mersin'den, İzmir'den, Adana'dan, her yerden. Buradan gitti bu sevda. Diyarbakır'dan gitti. Batman'dan gitti bu sevda. Ve bu sevda öyle bir gidiyor ki bırakın zayıflamayı. Şuradan bir görseniz, şuradan mahşeri kalabalığı bir görseniz, coşkuyu bir görseniz. Evet, bu ülkede politikanın inişi çıkışı olabilir, enflasyonun inişi çıkışı olabilir, sosyal olayların inişi çıkışı olabilir. Ama Muhammedi sevda dikine dikine hem de öyle bir gidiyor ki. Kardeşler, inanınız ki bu ümmet, bu coğrafya muhteşem bir diriliş yaşamaktadır. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı camilerden, evlerden meydanlara çıkarttık dedik ve artık hayatın her alanına onu taşımaya, sevda ile taşımaya, muhabbetle taşımaya kararlıyız ve devam ediyoruz. Her yıl onun bir özelliğini alıyoruz elimize ve dünyaya, muhtaç olan dünyaya, Muhammed'e muhtaç olan dünyaya götürmeye çalışıyoruz. İyi dikkat ediniz. Çünkü Allah-u Teala onu öyle bir yaratmış ve öyle bir yaşatmış ki dikkat edin, yaşattığına bakın. Adeta Allah-u Teala dünyaya demiş ki, ey dünya seyredin, ben bir Muhammed gönderiyorum, ben bir son peygamber gönderiyorum ve her alanda örnek olabilmesi için size o alanları bir bir yaşatacağım. Komutan mı olacak? Yapacağım. Devlet başkanı mı olacak? Yapacağım. Hakim mi olması gerekiyor? Yapacağım. Aile reisi olması mı gerekiyor? Yapacağım. Tüccar olması mı gerekiyor? Yapacağım. Ve her konuda onu örnek alacaksınız. Belki bunu garipseyebilirsiniz bu sözümü ama iyi dikkat edin. Nice peygamberler, önceki peygamberlerin çoğu bu hayatı yaşayamamış, komutan olamamış, devlet başkanı olamamış, aile reisi olamamış, baba olamamış peygamberler var. Ama Allah-u Teala bu Resulünü kıyamet gününe kadar örnekliğinin devam etmesi için öyle bir yaratmış ve öyle bir yaşatmış ki hayatı milim milim, saniye saniye kaydedilmiş ve ondan sonra da bir daha peygamber gelmesine gerek kalmamış. Öyle net ve berrak bir şekilde orta yerde duruyor. Hatta Hristiyanların önemli yazarlarından birisi olan Ernest Renan denilen adam, hatta bu adam Peygamber Efendimiz'e bir yönüyle düşman ama itiraf ediyor ve diyor ki Muhammed diyor tarihin gözünün önünde yaşamıştır. Hiçbir karanlık noktası, hiçbir kör noktası, hiçbir bilinmeyen meşhur bir nokta yoktur hayatında diyor. Tekbir! İşte biz bu peygamberin yolunu ümmeti olarak sürdürmekle mükellefiz. Çünkü madem ki ve hatemen nebiyyin, o nebilerin sonu, ama biz onun yolunun devam ettiricileriyiz. Çünkü Allah-u Teala bize yüklemiştir o görevi ve buyurmuştur ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıst şühedâe lillah. Ey iman edenler! O peygamber gidecek ama siz onun yerine yeryüzünde hakkın, adaletin, Allah'ın şahitleri olacaksınız diye bize bir görev vermiş ve işte biz bu görevi yerine getiriyoruz. Ve bu seneki görevimiz de Allah'ın Resulü'nün adaletini, babalık adaletini, komşuluk adaletini, tüccarlık adaletini evlere,
sokaklara, caddelere, mahkemelere, yargıtaylara, sayıştaylara götürmektir. Bizim görevimiz budur ve yol budur. Ey dünya! Ya Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna uyacaksın, ya onun adaletini kendine rehber edineceksin, yoksa zulüm altında inim inim inleyeceksin. İşte muhterem kardeşlerim, bu gördüğünüz kalabalığı ben boş yere abartmıyorum. Ey dünya! Sen şu kız çocuklarını sadece ellerinde bayrak sallayıp tekbir getirdiğini mi zannediyorsun? Bu davanın arkasında kimler var biliyor musunuz? Bu dava kendiliğinden hüdayi mümbit gibi büyümedi. Bu davanın arkasında şehadetler var, şehitler var. Bu davanın arkasında muhaceret var, hicret var, anadan babadan vazgeçme var. Bu davanın arkasında icazet var, icazet. Tekbir! Allah'ın izniyle İslami ilimleri kökten bir şekilde tahsil etmektir. Yüzlerce seyyamız var, yüzlerce alimimiz var, yüzlerce muhterem hocalarımız var ve bu kendiliğinden böyle basitçe gitmiyor. Onun için bu görev Allah'ın izniyle her yere gidecek ve gidiyor da. Kardeşlerim dikkat edin, o Ege'nin kıyıları, Marmara'nın kıyıları, Yeni Kapısı, İstanbul'u, Mersin'i, her yeri bu sevda ile, adaletiyle, ahlakıyla çalkalandı ve sadece Nisan aylarında bir etkinlik yapmak değil, biliyorsunuz. Buraya gelmezden önce milyarlarca salavat-ı şerife getirttik insanlara. Bu sevdalarımızın emriyle, tavsiyesiyle, irşadıyla, davetiyle ve yüz binlerce yavrumuz Allah'ın Resulü'nün hayatını okudu, yarışmalara girdi. Dikkat edin, bu böyle basit bir olay değil. Onun için bu sevda gerçekten büyük bir sevdadır ve gidiyor. Enflasyon nereye giderse gitsin, seçimler, politikalar nereye giderse gitsin. Vallahi şu kalabalığın ucunu ben yani göremiyorum, ağaçların ötesini. Ve bu sadece bir kalabalık da değil. Ve şu anda Efendimizin bize verdiği müjdeye göre Allah'ın yeryüzünde melekleri vardır ve o melekler Allah'ın zikredildiği yeri kuşatıverirler. Arş-ı alaya kadar kuşatıverirler. Ne mutlu sizlere. Kuşatıldınız şu anda. Arş-ı alaya kadar saatlerdir tekbir getiriyorsunuz. Saatlerdir salatü selam getiriyorsunuz. Gelmeden evvel zaten dolu dolu geldiniz buraya ve bunların karşılığını özellikle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı sevmenin karşılığını öyle basit bir şey zannetmeyin. Tamam, ahirete inanıyoruz. Ahirette verecek Rabbimiz. Ama Allah bizi, peygamberini sevenleri, peygamber sevdalılarını, Allah'ın bir adeti vardır. Dünyanın da sultanı eyler. Eylemiştir. Eyleyecektir. Unutmayın burayı. Eğer gökyüzü, şu meydan salatü selamlarla inliyorsa unutmayın, Allah bize bir şeyler verecek. İzzet verecek. Onur verecek. Şeref verecek. Ve özellikle diğer insanlara adaletle hükmetme makamı verecek. Tekbir! Zaten Efendimi Allahu Teala bunu bizden istiyor, bize emrediyor. Dedik ya,
Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıst. Ey iman edenler, yeryüzünde Allah'ın şahitleri olun buyururken, hakim olun buyururken, bu iş öyle kuru kuruya değildir ve bu gerçekleşecektir. Efendimiz de bize bir yol gösteriyor. Sebatün yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillih. 7 grup insan vardır ki hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah onları özel olarak gölgelendirecektir buyuruyor. Ve bunlardan birincisi imamün adilün, adaletli devlet başkanı, adaletli imam. Efendimiz bize bu yolu gösteriyor. Olun diyor, siz olun diyor. Onun için bu bizim hedefimizdir. Biz yavrularımızı böyle büyüteceğiz. Sen adaletle hükmeden birisi olacaksın diye büyüteceğiz. Muhterem kardeşlerim, yalnız burada samimi olarak bazı kardeşlerimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Kime? Özellikle din adına, dindarlık adına bazı yerlere geldiler. Allah razı olsun, biz nankör değiliz. Yapılan iyilikler, güzellikler varsa İslam adına takdir ederiz. Ama ellerine, yüzlerine bulaştırdıkları da oluyor. Ve olan İslam'a oluyor. Uzatmayın. Diyorum ki, ey dindar yöneticiler, ey dindar tüccarlar, ey dindar hakimler, savcılar, ey dindar devlet başkanları, bakanlar, valiler, insanlar diyor ki size, dindarlığınızı Allah'a gösterin. Dindarlığınızı, teheccüdünüzü, Şaban orucunuzu, Recep orucunuzu, seher vakti yaptığınız duaları, evvabin namazınızı, kuşluğunuzu, onları Allah'a gösterin. Bize adaletinizi gösterin bize diyorlar. Takbir! Biz sizden adalet bekliyoruz. Biz sizden insanlık bekliyoruz. Adalet bekliyoruz. Dindarlığınız Allah'ı ilgilendirir diyorlar. Yanlış mı söylüyorlar? Vallahi doğru söylüyorlar. Onun için bütün Müslümanlar sorumludur. Müslüman babalar, eğer mahallenizde, eğer sokağınızda, eğer apartmanınızda birileri sizin evlatlarınıza karşı, eşlerinize karşı davranışlarınızı gözetliyorsa, sizin namazınız, orucunuz falan hiç fayda etmez. Asıl puan, asıl diğer insanlara, sizi gören, gözeten insanlara karşı puan nedir? Adalettir, insanlıktır ve biz bunun için uğraşmalıyız. Biz buna dikkat etmeliyiz. Kardeşlerim, yine acı hakikatlerden birisine daha parmak basmak istiyorum. Hocalarım okudular. Peygamber sevdalılarının bildirisinin içerisinde de vardı. Allahu Teala bize Bismillahirrahmanirrahim. Lekad erselna rusulena bil beyinati ve enzelna ma'ahumul kitabe vel mizane bil kıst. Celalim hakkı için ben bütün peygamberleri Allah'ın ayetlerini okusunlar ve bir de insanlar adaleti ayağa kaldırsınlar, yürürlüğe koysunlar diye peygamberleri gönderdim. Son peygamberi de onun için gönderdim buyuruyor. Onun için muhterem kardeşler, adalet diyoruz. Lider denilince akla adalet gelir. Başka şeyler çok sonra gelir. Yakışıklıymış, ağzı düzgünümüş, bilmem dindarımış. Bırakın onu bunu. İnsanlığı ve adaleti önemlidir ve biz buna dikkat etmeliyiz. Ne yazık ki bu ümmeti ve bu ümmetin bütün coğrafyalarındaki insanları üzülerek söylüyorum. Eğer Strasbourg'a, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne muhtaç ediyorsak bu büyük bir yüz karasıdır. Buna dikkat edelim. Ve İslam ülkeleri, Müslümanlar
Müslüman liderler, Müslüman ülkeler adaletin limanı olmalıdır. Fırtınaya kapılan gemiler Müslümanların limanına sığınmalıdır. Tarih boyunca bunun güzel örneklerini göstermişizdir ve Allah'ın izniyle peygamber sevdalıları olarak biz buna talibiz ve bu ümmeti Avrupa'nın kapılarında adalet dilenmekten kurtarmak istiyoruz. Onun için de öncelikle bizi bu hale düşüren despot rejimlerin yakasına yapışmalıyız. Ve diyorlar ki, biliyorsunuz yıllarca bu ülkede devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Allah Allah, şuna bakın ya, devlet güvenlik mahkemeleri ne olacak? Rejimleri koruyacak. Kimden? Kendi insanından. Eğer Müslümanlar gerçek anlamda iktidarı ele alırlarsa unutmasınlar ki insan güvenlik mahkemeleri kurulmalıdır. Ve bu mahkemeler insanımızı rejimlerin şerrinden, kötülüğünden, baskısından, zulmünden korumalıdır. Böyle mahkemeler kurulmalıdır. Aksi takdirde kıytırık kırmızı çizgileri uğruna insanımıza zulmeden, söyle ey Diyarbakır, içinizde devletin zulmünü görmeyen kaç kişi var? Tokadını yemeyen kaç kişi var? Mahkemesini görmeyen, zindanını görmeyen kaç kişi var? Onun için biz diyoruz ki aynen peygamberlerin yaptığı gibi önemli olan insandır, önemli olan Müslümandır, önemli olan Müslümandır ve Kabe'den de kutsaldır. Alimlerimiz der ki eğer bir Müslümanın eli ayağı yanlışlıkla Kabe'nin duvarının arasına kısılsa ve çıkamasa Kabe yıkılır ve Müslümanın eli ayağı oradan kurtulur diyor. Onun için Müslümandan, insandan daha mukaddes, daha kutsal bir şey yoktur ve adalet insan içindir. Devlet insanın bir hizmetçisidir. İnsanlara hizmet için vardır ve yoksa kendisine yıllarca olduğu gibi insanları, yavruları, bebeleri kendilerine taptırmak için yoktur. Hizmet için vardır. Ve İslam, Müslümanlar, peygamber sevdalıları bunu getirecektir, bunu gösterecektir. Ve insandan daha güzel, Allah katında kadri kıymeti olan bir yaratık olmadığını gösterecektir. Ve biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı, bütün peygamberleri bunun için okuyoruz ve bunun için getireceğiz. Bunun için bu peygamberi okullarımıza, ekranlarımıza, caddelerimize, mahkeme salonlarımıza, en üst düzey genel kurullara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mührünü, hayatını, damgasını vurmak için varız ve sevdamız bunun içindir. Peygamber sevdası bunun içindir. Allah-u Teala sevdanızı verimli eylesin. Sevdanızı mübarek eylesin. Allah-u Teala bizleri Müslümanları bu dünyada başkalarının bile gelip sığındığı sığınaklar, emniyet ve güvenli limanlar eylesin. Allah-u Teala günümüzü günümüzden iyi getirsin. Evlatlarımızı bizden hayırlı eylesin. Bizleri annelerimizden, babalarımızdan hayırlı eylesin diye dua ediyoruz ama oluyor dualar. Öyle değil mi? Söyleyin bacılar. Siz sadece örtünüyordunuz. Siz sadece Kur'an okumasını biliyordunuz. Allah razı olsun. Edebiniz vardı, hayanız vardı. Ama şimdi kızlarınız alim oldu, öyle değil mi? Kızlarınız müftüler gibi, vaizler gibi, ilahiyat fakültesi mezunları gibi onlardan daha üstün icazet sahibi oldular. Erkeklerimiz de böyle değil mi? Onun için muhteremler, Rabbimiz şu 15 sene içerisinde benim bizzat burada gözetlediğim 15 sene içerisinde bize neler verdi ve daha neler verecek. Allah bize
şu dünya gözüyle o güzel hediyeleri görmeyi, almayı bizlere nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Takbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Piroze, piroze, hatınate piroze. Piroze, piroze, hey bunate piroze, hey bunate piroze. Bayrakları görelim, haydi Allah. Bayraklar. بهاراتیه ev bina خوشاتیه کیف و شاهیامه حاطنات پیروزه کیف و شاهیامه حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 حیوانات پیروزه پیغمبر خاص و عام لته صلات و سلام قربان قربان دیو بابو جان نورات هر پیروزه نورات هر پیروزه یا رسول الله پیغمبر خاص و عام لك صلاة و سلام قربان دیو بابو جان نورات هر پیروزه قربان دیو بابو جان نورات هر پیروزه دیدا evin daraye eş hayale yaraye Gülistana merdaye Hatınat piroze Gülistana merdaye Hatınat piroze 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 Hatınat piroze 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 Hebunat piroze خدا رب تبارک کریه پیروز بجارک مولودات بنور لعالم پیروزه لعالم پیروزه تو بی خیر و خیلاتی تو سجا و راحتی خلاص یاوی و
da Rabbe tebare Kiriye piroz becare Mevluda deybe nur Le aleme piroze Mevluda deybe nur Le aleme piroze Piroze, piroze Hatınat piroze Piroze, piroze Hatınat piroze Piroze, piroze Hatınat piroze Piroze, piroze Hebunat piroze Eller kalksın havaya. Buradayız burada. Aşkınla ya Muhammed. Yolundayız yolunda. Evet bayraklar arkadakiler. Haydi Allah.
رحمت و کرم درمان درد و علم جان 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 قربان محمد جان حیران محمد محمد ناب شکر من سر لب خوی که سلوات مبرکر تا مدینه منور سلوات مبرکر تا مدینه منور ملك جان جان محمد دنكشو يا عرش فلك جان جان محمد خذ خراب يكبيه جان جان محمد عزاد بون كولا وبيره جان جان محمد جان 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 قربان محمد جان قربان محمد وي جان حيران محمد محمد ناب شکر بسر لب خوارکر سلوات مبرکر تا مدینه منور سلوات مبرکر تا مدینه منور محمد خير البشر صلاة وسلام لسر في قرآن شاه سر نور محمد مصطفى في قرآن شاه سر نور محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى تكبير 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 چه خوش پیغمبری چه روژا محشری لسر حوده که
وسالي نور محمد مصطفى لسه الحودك وسالي جون محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جون محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جون محمد مصطفى تكبير 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 Önderimiz peygamber, Kur'an'dır bize rehber. Din Süreyya'dan geldi, geldi Allahu Ekber. Önderimiz peygamber, Kur'an'dır bize rehber. Din Süreyya'dan geldi, geldi Allahu Ekber. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Habiballah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Habiballah. Cahillerin putunu, zamanın nemrudunu yıktın yerlere serdin şeytanın oyununu. Cahillerin putunu, zamanın nemrudunu yıktın yerlere serdin şeytanın oyununu. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Habiballah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Habiballah.
Evet, gür bir sesle bu esere eşlik edebilir miyiz Ahmet? Bilen geki bilen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Güneşin ve yıldızın Rabbine, dağların ve ovaların Rabbine, denizlerin ve fışkıran suların Rabbine, hayvanların ve bitkilerin Rabbine, gecenin ve gündüzün Rabbine hamdolsun. Salatu selam Allah yolunun kutlu öğretmenleri olan tüm peygamberlere, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, pak ehline, kutlu ashabına ve kıyamete kadar onun yolunda yürüyen tüm Müslümanların ve bu meydanı dolduran sizlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz! Afu isminin hatırına hatalarımızı, cehaletimizi, kötülük yapmamızdaki ısrarımızı, senin bizlerden daha iyi bildiğin günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla. Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı affet. Ey Mevlamız, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kederden, kabir azabından, kıyamet gününün zorluğundan sana sığınırız. Nefislerimize takva ver, fayda vermeyen ilimden ve maldan, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırız ey Rabbimiz. Ey Rabbimiz, bu mübarek Nisan ayında çok sevdiğin peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin daha iyi anlaşılması ve sünnetinin yaşanması için burada bir araya gelenlerden razı ol ve onları kendi yolundan ayırma. Okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerin hürmetine, çekilen milyonlarca salavat hürmetine, yapılan zikirler hürmetine, burada bulunan yaşlılarımız hürmetine, aramızdaki günahsız çocuklar hürmetine, Kurban Bayramı'nda fakirlere kurban eti dağıtırken ve bu dünyanın dört bir yanında senin uğrunda şehit edilen şüheda hürmetine, Hazreti Kur'an'a zarar gelmesin diye hiçbir fedakarlıktan kaçmayan Medrese-i Yusufiye'nin zindan bahadırları hürmetine, Allah'ın davası için evladını, anne babasını,
akrabalarını bırakıp hicret eden çok kıymetli muhacir kardeşlerimizin hatırına bizleri ve dünyadaki bütün Müslümanları küfrün karşısında, tağutun askerleri karşısında, mürtetler karşısında muvaffak kıl ve büyük zaferler ihsan et. Ey Rabbimiz, Mekke'nin, Kudüs'ün, Bağdat'ın, Şam'ın, İstanbul'un, Kahire'nin, Orta Doğu'nun, Uzak Doğu'nun, Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın, Amerika'nın ve daha ötesinin, karaların ve denizlerin egemenliğini tekrar İslam askerlerine nasip eyle. Buralarda İslam'ın sancağını dalgalandır. Ya Rabbi, bizleri ve çocuklarımızı Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklananlardan eyle. Ey Rabbimiz, hastalarımıza şifa, gönüllerimize sefa, borçlarımıza eda, geçim sıkıntısı çekenlere ihsanınla lütfeyle. Rabbimiz, bizleri Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Kalbimizde senin yolunda savaşma ve şehit olma aşkını çıkarma. Dünya ve ahirette bizlere iyilik ver. Bize zaferi nasip eyle. Kurtuluş seninle olmaktadır. Dualarımızı kabul et. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey ilahımız, bizlere hidayet ve doğruluk ver. Bizleri peygamberlerin, sıddıkların, Allah davası için şehit olanların, evliyanın ve esfiyanın yolundan yürüyenlerden eyle. Ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl. Ve son nefesimizde ki buyurun hep birlikte söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kelime-i şehadetini dillerimizden eksik eyleme. Ya Rabbi, şu an hasta olan kardeşlerimizin tümüne şifa ver ve bu organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimizin hayrını kabul buyur. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Geliye vindaren peygamber Mevluda Resul-i Ekrem bernama Mevluda Resul-i Ekrem liver khadiya Khudai Teala jwagişa razı be inşallah eko hatın u eko dilevan kalbevan liver bu jwagişa inşallah razı be u jwakfa evindar peygamber ji razı be. Aziz misafirler, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından organize edilen Hazreti Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama etkinliğimiz burada sona ermiştir. Rabbim hepinizden razı olsun. Emeği geçen, katkısı olan, buraya icabet eden, gelemeyen bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Allah-u Teala ecrinizi fazlasıyla versin inşallah. محمد
aşkın